Mizoram Board of School Education in kumin matric exam buatsaih vawiin kan result THHUah ania. Kolasib district zirlai zawng pass vekna school pahnih laiin. Zirlai pass nei miah lo school po Kolasib district in anei bawk. District Child Protection Unit Kolasib Bultumin sensitization program for sponsorship and foster care beneficiaries buatsaih ania. Vawk African Swine Fever avangin kumin hian state chhungah Vawk zaruk somriat pali an THHUah report ania. ASF vanga suat zathum somriat pasari tling ania. Thirtote chibei ule CT.MAWIA kania Chanchin Thar ngai thlak chhun zomang. Mizoram Board of School Education in kumin matric exam buatsaih vawiin kan result THHUah ania. Exam beitu zirlai singkhat sang riat zanga somruk pakhat oma. Mi singkhat sang thum zaruk sompariat in an pasa zirlai pass hi za somsari pathum pasari ania. Kolasib district zirlai zawng pass vekna school pahnih laiin. Zirlai pass nei miah lo school po Kolasib district in nei bokania. Matric result THHUah hian Kolasib district hian high school somli panga atanga exam machon sangkhat za somriat pathum le private candidate som panga omin zirlai zawng pass tier vek thei school pahnih government Kolasib high school le St James Higher Secondary School an oma. Zirlai pass vek the school hi Mizoram puma school somriat panga an omani. Government Kolasib high school hian matric exam beitu mi somthum pakhat neiin pasari jo first division an hlangkaya som pasari te jo second division an pass baka zirlai pasari dang jo third division an pass tier bokani. St James Higher Secondary School hian zirlai exam beitu mi pakwa neiin pahnih jo first division an passa palite second division le mi pathum te third division an pass tier bokani. Kolasib khochung beka candidate zali somsari paruk omin hengzinga zali palite chu an passa fail somsari pahnih le compartmental chance nei pakhat an om. Pass zinga zirlai pasari chu distinction anin hlangkaya zirlai somruk panga te first division an tlin laiin zirlai za somsari pakwa te po second division an tlinga third division pass zirlai za somnga pathum an omthung. St John's Higher Secondary School chu zirlai nga berniin candidate za somkwa pathuma za somruk paruk an pass tier theya an pass percentage za somriat paruk point pakhat ania. An zirlai paruk te chu distinction anin hlangkaya zirlai somni pakwa te po first division an pass tier bawk. Kolasib khochunga Suzanne Downs boarding school chu result ne thaber zinga mi ni in zirlai somthum pali zinga somthum pathum za somkwa pasari point panga an pass tier theya. HT High School po in zirlai somni pahnih zinga somni pakhat za somkwa panga point pali panga an pass tier ve bokani. Kolasib district chung Kolasib khopon lam school zinga Presbyterian English School vareng te chuan result ne thaber an ni thunga zirlai somthum zinga somni pariat za somkwa pathum point pathum an pass tier laiin. PMS English School sai pum po in zirlai exam somni pathuma som pakwa in an pass tier baka government Limen High School chuan zirlai som pasari neiin som pali za somriat pahnih point pathum panga an pass tier ania. Heti laihan Mizoram puma matric zirlai pass nei miah lo school som pariat an oma hengzinga hian Kolasib district chhunga miah Paisen Secondary School atela anni hian kumin board exam machon zirlai pathum neiin an hlotling lo vek ania. MBSC hian kumin February le March thlakan high school living certificate examination sangni somni pali buatsaih exam zawng singkhat sang riat zanga somruk pakhat omin lalmoi puya lom zwala son of HL lom zwala St Paul's Higher Secondary School chu pakhat na nia. St Paul's Higher Secondary School zirlai dang Valel Puyi daughter of Arlel Thanzwala chu pahnih na ni in. St Joseph Higher Secondary School zirlai lalsang puya son of H lalhum hima chu pathum na ani bawk. Top 10 zirlai sompali an langa St Joseph Higher Secondary School chu zirlai thonem berin panga an langa. St Paul's Higher Secondary zirlai po pali an langa. Goodwill English Academy Serchip, Mount Carmel School Chaltlang, Greenland Higher Secondary School Chaltlang, St James School Cholmunle, KD High School Sarun Vengatangin zirlai pakhat theu an lang bokani. NHIDCL10 Leighton Bull National Highway 06 Aveng Thar achanga khwang puilam in car
kongpui thanglama retaining wall chia chu siam thatna an thok meka he na hi chakle zwala tho ani theinan Kolasib SP pu David H lalthang lena chuan lir thei tlan dan chungchanga thuchwa siamin zingdar sari atanga tlaida ruk inkara LMV chin hnuailam zong chukzong atlan tur te chu khwangpui lama atanga veng tharpan na tlang konga tlan tur ni in atar langa lir thei dang zong chu National Highway 06 zoin dan pa ngai atlan tur ani lir thei chhozong tlan tur zong te chu National Highway 06 atlan vek tur ani a he thupek hi thule omma zong man tur ani thupek zom lo te chu shem ani don ti atar lang bok ani. District Child Protection Unit Kolasib Bultumin a sensitization program for sponsorship and foster care beneficiaries buatsaih a he huna hian sarkar laipuin Women and Child Development Department kaltlanga Kolasib District chung no pang chanpui ngai te chanpui na pek chung chang thilpoi mo in shilshan ni in chomdol na dong no pang tele anmani enkol tu te antelani Paris Hall hun man hi Dr. David Zaitin Vora DCP Ochang Kai Shwayin Kwalian Kolasib Borsa Puchon LT Sanga Chuan Mishing and Kol ani avangin ti taktak na ne no pang kai shwai turin at saa no pang te hi kan sol na chui tu tur nakin luka kan ram lo tu tur te ani avangin and kol ngun an ngaya chu mo phur na sang tak chu kan kawa atla ka wangin ti taktak na ne na en kol an ngai ati thata ka no pang en kol chu pathian du dan ani ti asoya no le pa te po an ko ta om no pang te chu an rol pui te ma son na an don ang mu ve theina turin kai shwai tu ani ba ka chung kwa le khutlang ta na mi changkai ni thei tura kongsel saktu anni avangin no pang thla thlam lo turin acha ani thu soitu dan protection Officer PVL mangai zwali NIC point sponsorship chungchanga sha tor poi mo atar langa no pang kum som hnoi lam te chu anu emo api ne ne mo joint account hon tur ni in kumlit hnoi lam no pang te chu angan wadi alu anlut ngei tur ani ti le kumlit chin chunglam te chu school lut ngei an ni tur ani thu soi chan om lawa ni som thum chung school anut lawa ni chuan chomdol na andon mek po ti top thei ani ti soi bok heti la hian MHP sub headquarters president Pvt.Ltd puye SFCSC member chuan poisa reng aman na tur dik tak man ani chuan atangkai bik thin ti asoya SFCSC member dang PGS zaithan tluanga chuan Kolasib district anau pang ven thim ngai antam thu asoi ralin chung ko poimo na atar langa children sponsorship chu no pang te pol lew ani angin tangkai tak man angai thu le mimal nom sakna tur man mei arem lo ti asoi bok no pang ven him le en kol ngai bik ti tan sarkar lai puin chan puina ape khi Kolasib district a mi za som pakwa anom meka mi za som panga te chu sponsorship dong ni in adang mi pali te chu foster care kal tlanga chanpuina dong anni heng mi te hi Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 noya chomdol na pek ni in thlatin cheng sangli andong dona adu apiang in chanpuina hi deal thei ani chomdol na andon poisa te hi aman na tur don lok sa vek ani a no pangin zirna school ankal theina atante trisel na enkol nan le eitur chale na atante mantur ani Vawk shi African Swine Fever avangin kumin hian state chhungah Vawk zaruk somriat pali an thitoni report ani a ASF vanga suat to za chu zathum somriat pasari atling ani tunlai kholum chawa ASF shi aleng chhole a random law nei an omani chuan Animal Husbandry and Veterinary Department phone number pakhat pakwa paruk pahnia Dr. Tebiak Rod Thaireng ani ti HVANLANGHAKA Department Deputy Director Dr. M Zawng thangin asoyani Ashvani correspondent in a com na Dr. M Zawng Thangi chuan kumsang ni somni pakata changin kumtin kholum in chantirin ASF hi aron hlwar chhuak le thin ani atia classic line ASF chu ziadeu thin ma se nipui alawin her cho in ashri chu aron pung le thina vaccine rin tlak tak mu cho alani lawa wangin mi puite chu film khur apoi mo tak zetani atia Animal Husbandry and Veterinary Department ni chinchia danin nimin khan African Swine Fever ASF wanga Vawk thiza chu za som pakhat ani a Vawk suat za chu zanga somnga paruk ani heng Vawk thi te hi mualung thu apali ramlun sports complex a pakhat hualngau muna pakhat dulte a pakhat le khumtunga pathum ani ASF wanga Vawk thi za thi kumsang ni somni pakhat atanga somni pani khan
sing thum sang thum zali som pasari ania ngum sang ni som ni pahnih atanga ni thum khan sing khat sang ni zasari som kwa panga kum sang ni som ni pathum atanga ni le chungin asang khat za som thum pakwa ni in ti hian avain ASF wanga vok thiza chu singli sang sari zathum somnga pakhat ani to a vok suat to za thi kum sang ni som ni pakhat atanga ni khan sing khat sang ni zaruk som ruk pariat kum sang ni som ni pahnih atanga ni thuma sing khat sang khat zaruk somriat paruk asang ni somni pathum atanga somni pali chungin zakwa somriat ni in tihian avain vok suat zat chu sing ni sanga zani somthum pali ani to ani vok thi awanga chanpui na dong chung kwa sang ni zali somriat pariat an to a H.VANLANGHAKA department chuan ASF wanga vok chan ti chanpui na tur chengnoi zathum som pakhat point paruk adil mek bok ani Advisor to Chief Minister Dr. K.C.MAWIA somza chuan ZPM policy thlai thar leitur phalakna kalpui thwai anchak to thole MCC wanga alarem ri lauti asoye nimina party chung in koma model code of conduct in azo huna thlai thar leitura kan ro mante mumal zo ka puang zarin policy atangin program kan lu dona heng thlai thar leitu turte hi kan dor mek zela agreement mumal takan siam puyang atia politics strong kai lawa rol taka akal theinan regulated market society akalpui antum te asoye farming society din turani a Cooperation Noya Society tinin registration anti angai thu asoibok Dr. K.C.MAWIA somza wachuan mirethei lamtang tur kan ni avangin anma ni khai chhua hi kan tumberani a Agriculture Department Noya Marketing Board din ani dona cabinet meeting masaber chop chhua tum ani ti in so thing ai eng mun phiale marcha te hi aleina tur red bitle ai sang ashal thei chuan sarkar enroll don lo thute red bikla chu grade A ni in thaizing a marcha chu market thaber ani ti soibok ani khati zong ka chanchin thar kan puan thei chu ni e